die Kubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA Kamausan Ram Constituency ba HM Shampliang. Ulayo ban pensyaipat ba halor kapigiri mission. Kabla penyait dako office Assistant Registrar of Cooperative Society is Kasihil District Shillong. Kablalong haka arpo artarik kelalangkot Rajar Puway hapalau ke office UBDO Mausan Ram. Hagane kasngi laidon lang kirang ba shnong kiri orang ba UBDO ke Mausan Ram Block bat kiway de ki officer surkar. I Kublai, yang joint registrar jangka cooperative society Bapalai Kapor, Sri AGA Sama, Umjo ya Iba John Nongkenri, sub registrar cooperative society nang head office, nang ta yaki officers ki baper balaya don betalang batni ha kene ka step akan awareness campaign jungi ye video bala ay ngi kaniga jaka ya plau bangine pelong ini jalan ya pi ki ramba shnong na ki shnong baper ki balai pelai ya kapor ke jongpi rengkat pat kiwe de ki ramba na so komen sikate ye bangan don bertalang bat pi kene kapor kene awareness campaign kadai kajialang kaba so don kam ban penlong lembaga corporation department ya kabang ala khot iki officers jong corporation department hangtai ha Shillong apo office bat ngal kentu iki ba kin lum ya kiramba jong ane kathan jungi berkowai dementangi don ke art shift kene ke first shift kade yamta jompi hadin ke sibijing nang yob yang sakiwai de kiramba shnong ya kene kathan lum jungi ba kinye sim benta akene ke kam kadau ke ba ni kwa ban pelong ni kum kene ke jalang kalong bangin pensyai Ahmad Jongpi, Kirangba, Kibayalam, ya ke Shnong Katau, Kibalong Kinong Sensyar, Ala Kishnong, ya kene ke skim kabadon nakalian ke sorkar. Ke skim ke baki khot borok ke pigiri mission, kabawan lembaga cooperation department, kabayatre rengkat bat ke veterinary department. Kalong sisya ke skim kaba lese ladang i tray hop kan pun kiu ya kayo kakot ya kinong song snong kamtam ya kitu kibarisnya ka compare kandia karu company kam dade ban ong ban suan bu ta application apo office jong ka corporation department lane office jong video banong banyo no ya kata ka scheme ban risnya dei namar kata katau ni don kam banginya kendo humne ban pensungtho Ahmad jong pi ya ka rukom trekam baka rukom trekam hangne kalong baka sarkar ka kwa bahkan don kata ke community participation ke sarkar ke kwa ba kibriu kidai bania lumlang bania trilang bania don bentalang om simet kambun sin kibriu kibashim ya karam kibashim ya skim simet kimla ban penpai ya karam namar kadau kalong kababon lese kidon kijinge hakayen kasem makin penpai biang ya kum kata karam makishim dei namar kata kadau ke sarkar kala snode ban pelong daki cooperative society te hakine ki cooperative society kumba pilai snomene kumba khatsan ngot kibreu kila ban ya don bentalang ban ya lumlang ban ya merjing mutlang
banyak tahu ke grup lan ke society bat pin register artat ya kata nangta syakmat pin sa apply ya kan ke scheme bat pin sa yo benta ban shim ya kan ke scheme ke bawah lese empat don keno no scheme ke bala bat ai kum ni ya pi ki bala register kum ki cooperative ban yo adu arpolak tengka ban ri jingri anda ngalapit ya ki guidelines syabang anwan syakan dia kejingelang jompi kilong shisha kiba ay mensim ha ya ki nogrep kiba ri jingli kadang ke grup ke bakiong ke breeding hanta pila yo ngobentan ba pinyo ko ba southly kisnyang don de ke scheme ke bakiong ke fattening scheme kamut badai man syuri usnyang ban kamai pisa unda lahir usnyang don de ke scheme ke bakiong lese paramapi pila ban shina ya kata ke karkhana ban ai jingbam ni usnyang tiba ki khot ke feed mill don ke scheme nakajohi nakane kaju ke package ke bakiong ban ai jingerap ya ki slaughterhouse kamut ya ki to ki ba oddo don ke scheme de ki ba ki khot ban ai ke kenda cold chain vehicle kamut ban pila be pin thiet ya ke kali ban bo ya ke do ban kit na koi ke jaka se koi jaka ba kanum sni don ke scheme de bakiong ban ai ban upgrade ban penbah syuk ya pi kito kinong oddo kinong dido kamut iki sem do masi lan sem do sniang ya kita baro ka scheme kadon ban kampen bah syuk ban ai ke jingerap pi de kane la kelum lang akan ikeju ka scheme nang ba pi kibaya pom ya kata ka society kibaya pelong ya kata ka society pinya mentoy kampun sim nga syemba ki society ki tanjungi lathau tang iwe arngut bad na lapit ya to ka list don kin khat sangut daliwat ti khat sangut mla don tang arngut laingut ki ba pau hakmat ki officer manong de mangi nara ai ka pisa la dro tang maki arngut la ba maki arngut Butnam ke society Butnam ke Shnong Kathau anda lawan wat kibriu nak kalian ke department nak kalian ke bank mlap syuk kibriu dei hanta kawanra ya ke jimput nam ya ke Shnong Kathau bahakata ke Shnong mbit ban lek syuk namar ba kidon kibriu bakum kita kiba syuk thau thok iki society ba sila bam ya bisa di namar kata nga kentu ya pi baro kirang ba shnong kinong sensyar shnong ba pin subha pen petlem pen recommend lem pen betin lem pi ya kum kita gibriu ki bakwa banle akni kakam iko aban sedang shona pi imla menginwan chaman ke shnong ban ai kum ni ke jing ka awareness campaign andre ya pi kirang ba shnong ni shania epi ka scheme ka babha anda ngakot i officer hatu si shalom ong sak kanotili gidon ki scheme ki society ki ba im kyong te phi sal nong gumno ki don ki labun yo photam ndai ki ba dang im ki dei tang sau pho kita ki sau pho ru tep hap liwat kata ke juba kita ki ba don ru hap liwat tengok pawan iki ngako aban pe iki banginya syong kerpang iki sibet gay gajing e jongpi aba pila pom ke society pila ya treyu terus kata kiai ki kam pila le katno pisa pila yo katno pila shim na kabang katno pila penpai sikpa idot kap bangin ya study hendet in le ka kerja survey iki nang ba ngin songtu lese kam dei ka dau jongki
Kalau pandai day kadau nak kabang, kalau pandai kadau nak ki officer, bakim kit kia, kim yarap iki, te kiro, kidu mesin no. Dia nomor kene ke kam society kadai ke kam ke ba, habis don pertalang barok. Kabang ru kadai don pertalang, ki officer juga corporation department, ki BDO, ki veterinary doctor, barok ngin habis don rekat, but I mesin iwe. Dalam syai dalam form society, dalam kini ki officer ki ong kalau ada kamera macam ki saya lek pi dia kamut pi penduk mesin ki bat kinda lek cabang ban ong pelat no officer kan no rom pelat don ki jing kabang dapli akaun la syai ubang utlia lai project itu dia ka penduk mesin ya kini ki member jong society ban kit kat dia kan kakam Andrei ate ngapen silor EP barak. Aqua EP ba pinya shim beta ya kan pergi mission. Kiwei ki blok kilai sedang ban ya persyang ban ya tray. Ndrei wat numot ba masin pome ka society pinyo no e pisah. Kanang don ka appraisal ya pi baki kin chat kini ki officer kin wan kin butin ya pi kumno pi pentelun ni kakam kumno pi tray kakam Nanta ter kin supply tok kepisah. Wan numut ba masun pom society la syai ka sing ne lidro na apola. Mo, keren dak basai. Gini kim keren dak basai ki buri. Nrenga kan keren dak basai, yo piwan keno ingi la syai nong la pom society te cheno tak pisah kan pelai. Namar balai ni habuddin ni kar kom tri kam jong ping habuddin ba kumno pi pentelun ni ki kam paramapi. Pilai syong meeting kan no sin, pilai lek kumno, pilai jit hang no kajaka, hang no ban singa kasem, hang no ban lek kai ter siter baro, ap lek kita baro, dah labek nang ta kin sapelai yak pisah kendiat pekendiat. Dalam day kapor ban pelai, cisin pelai kamut ban tit kon senian day por kin sa. Di nomor kata ikito ki sau pumut, di bawan sibit hak second round, ikito society ikuatir atau ki register ke society ban le you la ka dei ka tourism sector na la ka dei ka way ka fishery sector na ka dei ha ka no sector de la kimon ngin pen kelano ki bakin rung no sa ka pigari la ki kwa ngin kwa ban penbor ndai la ki kwa de la ki la kloi ban sim ka pigari kata kamun kala kloi ka kam ki ban pelat namar ba lese ki la don palat laisna de namar kata ni kentu ya pi ba nda pi le phai nang ne sara kishnong le jong so bha khot ik dorbar jong pi khot ka dorbar ban pensultu ikani ya ini ki kot leng kedop ngala da patai kerpang ya kini ki officer ba kin pen kelas ketin kasi banganget pi barok le yo ikani kane ka patai lut ya ka kom trikam jong pi ba kumno ba pinyo mentoi ya kani ke skim Dia ingin sedang syuada ke pigiri mission. Dia hadian kata ingin saya butin deh. Dah kiwai ki mission. Kidang don ki mission kiban ri dokha ki mission bandri masih kindan si mission kiba batung jintung kibon jat ki mission. Ingi ya kumbalong mentah. Kane kata jongi kata ki terkom. Andre ki brio ki smart bandri jimri. Ki kam smart bah bandri senian. Bat ke senian hi kadai kawai ke business ba. Business ba. Dia antara gini ki officer kin sapen syai kendiat kam sibet dalam de keren manga ba sibnai kat no spaton kadok sniang bangi idon kam hapok ke jela jongi bangi bam de ladangim lahi ban long self sufficient ni de ban pelong self sufficient hela de ban pendap hi dala de kan da warak sniang naba Mentabun sini i tangka masih ke batu na ba lem dai pi basa bodar pi bakat masih kala ketelun bat wat sabar ke jelar dai te mentangin ko ai kisnyang ro bakin kelam ta kisnyang ki bami nas nari lejong na snong lejong ki bang gitu bani kisnyang bawan na ba te namar kata ngakwa ya pi we kanang ba nginlom ki batat babiang ngim dei syuk ban sa ke jingduk katain borda jungi bon sien ka sa ke jingduk
Kadau kalong ba baru sikat ni Kristen ngimpat le ie ngimta kibriyo ko sa kitain bodar di nomor kata kabodar kade kejaka kebaruspa keruspa ke Mariang keruspa ke Kendo keruspa ke Rijingri larangi kata larangi lari yakidoka daki ton man kasila ni man kabanay ngilayo ngintong yakidoka Andre nam sutu ndape yakikot kisla ke pengelabut dia napo Directorate of Fisheries ngari osno ladap daki pung dokha boda Andre ngami i daki pung dokha ngami te ingin saya budien ni kita ingin saya kuat men pelong daki society ba kadon ke skim ro hak sarkar bandri dokha te kumbalong menta ka skim de na kuat epi ba pinyesim beta hak ne ke pigre mission kenang ba kane commission kan long ke job but kan seso imta you way pi nom sok snong ha kane ka constituency ti tai ni kentien ai khule pi sa si sem 1000 ton hagi skim dan kam berapa persen kawan di nabar jela de halor kene nang remru bak sarkar ka sedang ya kene ka pikir mission long ban pendap ban penting ya ke jela jongi da kedok senyang taki senyang ki boban lepo jela jongi lajong lajong tibo bagi abi rugi senyang lokal no hagabiade ibat kani ka jingri ke jongi ke senyang isu ya sumar tegrukom i aibam di laki jimbam lokal itu kom segi than luar ke jongi ke don lagi jhur ke jap tu ini ya sumar ke tegrukom ngamun suar ngari ha ke senyang penkha khun tu rai menta ka tu snem las tange rai mas dang biang hi mentau launu snem arajar arko las dang biang adin ba na katiang jong video la ai jaram ya ke yang jonga da ka rika sem sniang na po di komisi di kelas dang ben ri biang menta artli sniang di hi ba kata ke jingri ke jonga ba ong doktor menta benta ba ong ba kumba sipo kunai ki kata kalau dulu basam ko kilo dimakan po hi kumpa kata gajik sumar senian jonga tinggal snow bola da lengma jong kani ka amnes program ko biyo menta kamtam la dagi yo bangin kijingarap na kali masulkan bangin risniang mestu bakalong ke jimuntoy ke bakrau lemar pa esi ke seniang ki bangi layo na lengma jong ki PEC ki jongiru ki pandalong ki ta ki babiang bangin ri ki seniang penkha pun kembang ya snow jematai menta gila bandri itu sautli kisniang kibi pat wave niang pa muti sem sniang bi yo na po bi sis kin palong ki babian tiga thlai belada gila ya ka bangin form ya ni cooperative societies sai kan long ke jing kerku ke bakrau ya jing sniang ke jongi tengaru na kali ni dan kaman ri sibun don kajing mentoy mar madang stang hauneu mar hajar artep nah kan sedang dari Senin di tepat bah abangi le gino lepat bah dan kecing Arab ni dan kecing mentoy hari ini kecing ni kajing dari Senin di to nomor sibun di dapat pau tangkata nama 4 don kecing Arab no masih senghi di tangkat kutsni yang layo narap isi di tangkata Wah, nan ay kublay yang sasisen dari MLA bala simstam an yakren bat ki officer sapo selong ban penulong ya ka program namar ba hakasngi ka ba iba renja iwan sa ofisi amba ngidon program ka ba lai pan baik pat MLA amba ini koordinat papi. Dia kata dengan semua nomor bah penpai ya di headman siapa meeting long kamsut ni nak office jangi nomor bah ni ya dekap. Mas tu bah kajing orang lada pisim kiai kekan kanon baik. Nah pinyo akong kata kaskim pagawai ke society kan yo doa pulak. Kung ang doktor mana
pide ban preston pihak i di kam jampi nila da pimpen i ya ki kam pinom yo dengan karpat ya pi parok kinong sang sa sisen ba pin lek ba pin pen mana ya kene ko kuat sa kinong sang di pi parok ba pide ban form ya kita society ki batrekam mde kum ki society ba ong nong mat jong mana ba idon tang arngot laingot ki perform mde ka katen pat ki ai to khat sang khat dongot te kane kan mlong dengan karpat ipi parok ba pin pentip syakis nong di thau jong ki khantam chabi khana samla ki bala apas ki bala graduate bom dan kam dan jam oi kam dei tang hapo mo sonon blok parok hi ka state pat parok hi ka di parok kowe ka kowe hapi kim khat ke ba nyok kam sarkar syo te mentang la de ben yeng hak long jam